radne zone 4 i poteza samog isključenja. Znači ovaj put vodi do isključenja, odnosno uključenja Lapova na autoput Lapovo-Centar. U Lapovu se nalazi još jedno bitno uključenje za koje radimo plan detaljne regulacije zajedno sa Ministarstvom građevinarstva, znači infrastrukture, dogovaramo način i neke detalje oko samog isključenja sa autoputa. Dali smo neka dva predloga, vidjet ćemo kako će da se uzme u obzir i na koji način da se reguliše samo isključenje, odnosno sve ono kod Lare, kod Kapnje Šumadije. Ovo što je jako bitna stvar, da radna zona 4 vodi ka izletištu, odnosno Moravi, gdje smo radili jedan poljski put, a ona je povezana i sa radnom zonom 2, koja za nas veoma je veliko gradilište u ovom vremenskom periodu. Nedavno smo pored stanice za snabdevanje gorivom OMV-a doveli jedan restoran brze hrane KFC. Tu radi dosta ljudi iz Lapova, uglavnom mlađih i žena koje možemo da zapošljavamo. Do sada mi je bio problem sa tom ženskom radnom snagom, nismo imali rješenja. Za jedno pola godine kada logističko-distributivni centar počne sa radovima i taj ćemo problem rešimo. Inače, mi smo opština koja je poznata po tome da na svim bitnim institucionalnim, odnosno svim funkcijama su otprilike žene. Ovo je nadvožnjak koji smo rekonstruisali, on je preko autoputa, znači Lapovo je geostrateški jako raspoređeno, tako koristimo sve te benefite, mada je naša mlada ekipa insistirala i radila dugo na pripremi projektno-tehničke dokumentacije svih stvari vezano za ovakav jedan projekat. Bilo je reči da Lidl, odnosno logistički centar, bude i u Jagodini. Ono što smo mi mogli da ponudimo u odnosu na sva ostala mesta i upravo ovaj geostrateški položaj, naše znanje i upornost i rad mlade ekipe, gde smo za 6 mjeseci izdali dozvole. Vidite i samo kako je kvalitetna ova putna infrastruktura koju smo radili. Ulaganje kamene temeljce je bilo, gde su ljudi iz kabineta samog predsjednika Republike dali su potrebnu podršku da nastavimo dalje sa našim radom i aktivnostima. Vidite da to iz dana u dan napreduje i svakako je sve bolje. Ono što je bitno i za svaku pohvalu, to jeste da nadzor, izvođenje radova, projektantske firme su uglavnom naše srpske, tako da sav novac ostaje u Republici Srbiji u bilo kom obliku. Naš narod svakodnevno pita kada se obavljaju radovi, odnosno razgovori za zapošljavanje novih kadrova. Ono što je bitno da pratite naš YouTube kanal, pratite objave na stranicama opštine, Facebook stranicama, Viber zajednicama, tako da ćemo da vas obaveštavamo o svemu budućem i svim planovima i radovima.